Gana tie for yamson fa Adwenepahene aka Enkrata mu King Kong aka Fufukin aka Bema yamfa na yeranum enye fom aka mutwa no motie Mr No Pressure wudi macha pressure be fawo abusuen de kwaso baso anu ahye video aye de eda mame ai na enkwase asem ene nsemfo ehi Adwenepahene se de enkwase asem ene nsemfo ehi o se ewiase won da bia no se wo try se wo kan okre da kire nipa ampe no kre ka entem bia no se wo try se wo kan okre da kire nipa nya de empe no kre ka but me Adwenepahene no enye me mfikire no kre de ba akopɛ me kan okre atoa he wo pa pemasem wo pa mempe masem sa na me Adwenepahene me de me metie me ka me no kre e de akire wo obetia no atie wuntie a me back case abusuya bibi me wo ha ena can say Owusu Bempah nkrofo ye ebi attack me ebi chro me send na be video bi mi delete muni twasni wa be tro me kasa ankwase asem na kire me bia no uni ni twasni enwe ya moa mudi ni pachi na mutumi kan okra kire ni pa enye me Adwenepahene ni mo woda mo sa mukuo no bi pa o metia me na so ma hu say yeso obi attack omo attack me church say obi tika mu ya video say me say no wodwane na wadwane na akoyi na onim so be kwa adwuma na wo betra live mu onim so masa okokonya obi kokonya nsrem wo but me Adwenepahene nobody social media obi no better stand me wo do people over mesi muti social media da bia da twika mo ya so nkwa didi mo ya sum ankwa didi mo ya panyimfo mo konto kwa frame na tentabele samre ya kana cross a musi boy masa hey da bio en stand me o se wo de unim se me makana credit akirawo na betra kamram abe bubom abe keka mu a enye manimu a mo na matemu kuo Owusu Bempah no ma wo se manfo ochro ena ai Adwenepahene omo ye tag me na Adwenepahene onkoma Owusu Bempah video na me yema no nra no mbedileti mo hwe me mpem kwasasemo mbedileti video no se yi video na me yema Owusu Bempah nra no ye bo na omomo no ye simple as ABC mo fa wapa na mo ntete na mo nwe no mudi ni prachi na mutumi kan okra kire ni pa anya manima na yas adi nsemfo na yas adi nsemfo na se na yas de ne de mo kata so na yas de mu kata so because abusuya de a enya me Adwenepahene manimo na maka no kra da kire wa na wo betena ase ena ai na Adwenepahene kan say ena nipa na wo betena ase ebe ya video penkwase ena mba mbedi atem abusuya na mba mbedi de obi atem ena mba no mbeka asem se mo ntra enya hypocrite because asemba na papa ye ka bone so a ese meka na mo sa ankofo no ha na be support Adwenepahene meka kire mo sa ankofo no mpono me me video so ha na ba ase enya mo asem na be ba no be ka bia ha na ba me video ase enya mo masem na be ba no be ka bia abo papa na ha na ba video ase obi am video ase I don't need you people meka kire mo because me Adwenepahene o me Adwenepahene dada because mo sa ankofo na ngasa na obi no ba me Adwenepahene video ase momuni parodo sai ena me normal trending issues me video store mo ba ase why na ba ase masa se mo kokonya me Adwenepahene obi atumi stand me woda mo so mo ye ma etuatwe mo ye mematu akote a obi mo medin kambate mo samba obi mo medin kambate mo samba kambo jona free media so masa na mo hey entraka mu kikanse fo sa unim se me na ade me dia ena so jima ho mempen kwase asem mempen jimisam ye kan okra che mo media no so ye kan okra enfa che mo social media no so na ya skodi nkwa asem no e obi dia nka baba trase 6 hours 7 hours ena we na chika unim so kwa adwuma oba life ayede masem nya no unim so kwa adwuma life ayede mo obi ametro me e me for so me kan chem na ya asem minyaika nobody mo obi akwa trom biem mo obi ama me life me trom biem because me Adwenepahene no mo sa ankofo no obi enu a o jem sa me Adwenepahene me kan ko da kire mo na mo asemaba masemba makabi me kabio papa no video kwa na me delete no Owusu Bempah me sorry but say me delete video no film platform so yes me delete video samaye o YouTube o e dey o number transfer delete ni nyina we me the video am ye me delete mo ko be ki TV na ho me kwa Adwenepahene no wo me pen kwasasem
eden phone no na mo akoko a mo akoko se na obi ana eti e ka no kra fa kire mo nobody should call me mo obi afre me mo obi asa akọ ekuo no se ene na ase de mo obi afre me biem mo ye hypocrite me ka no kra kire mo na ya ase din kwase asem na wo better life na wo nkrofo o viewers e ka no kra kire wa o viewers ka no kra kire say agena yas aye na nye na masa also life no viewers ama wo ye hwan page na obi ye no say also life na say viewers ama who are you why na kasa kire no wo be kasa kire kasa entafre embro no mana be kasa kire mo ye ka no kra kire na video na masa wo be ye no we are wrong me catch your pain me slow bia me bu as a brother but nobody who means stand them seconds masa beef na mo ye no e nkra beef me catch them sa beef na mo ye no mo bia phone calls to no me Adwenepahene me nya beef mpie emie phone calls to mo so any beef ye on social media don't open phone calls ye raw beef ne hwa de ne ye do e bema na mo ye beef na mo bia phone calls we me frɛ followers na kuma na followers kuma wa wo we stand Adwenepahene followers kuma wa how can you stand Adwenepahene and I win media na you don't know Adwenepahene what my idea enye ena me kan me kan be video we ya asodin I will fire you me be video be ka say wa asema aba no wo ba be defended na ya ase no me fire wo ena me nua ba ngege ba ye no oba be fire na ase wo so ma fire no engege ba ya ne obe kan no kwetire na ya ase no wo so ma fire no na masa ja de oye no jai sa de na wo ye no kra wako over the bar me kan no kweda kire wo ena dia wo ye no se obi a ka won kasa okọ adwumo ka de be she other time no anya time abetena ase 6 hours 5 hours what you say ayo video ena wo de wa ba de we na followers ne ka kire wo se ade na wo se me ya fire na yas ade ba de na hunu free na yas wo a wo se me ya fire no me bu afukura me da me so san kwase asem no so masa so betra botra be di matemu a me ko banto en kasem be fra aka se you hwe na wo akwa we pa de me se kwa Adwenepahene no kwa delete free wo me delete first one every eye kan se Beki TV wo Adwenepahene wo no madu Owusu Bempah me delete 2 videos nyina enko se kina videos amaya ma nyina me delete nyina from me pen kwase asem enye me din ena ba mu a kan me kan bi o mo nsem ba ma be kan bi mo nsem na ba no wo sa Adwenepahene aba abota be kan bi I have my own things so na ya mo ba me platforms am hwa na trending issues aye yo nye video na we nipa 1k 2k abegusu no nipa na video wia hwe views na ekono ene ye kire o say yes we content creator ya na ye ka content creator ya monte content creators ase hwe de me na me yere ye enye beef na be ya di ase na beka se nye beef na be ya asembe na beka eti mumu kra no eye credit bi na Adwenepahene ede mamwo eye credit bi na Adwenepahene de mamu se ade na ekọ na baby ekọ no enko ya ke part don't write me and say please no ono okoko a oni kokko ase no obi o ne kokko de tia no because enu mba no ade oye no obi aka bi why ade tire oba be attack me ade tire oba be attack me me Adwenepahene me so nkwasasem so me delete Owusu Bempah video no me delete free wo na ne video so bia wo me obi a no me delete because Owusu Bempah papa Bempah me da Adwenepahene dem pe wasem but if na ekro wasem ba me nka biem papa wasem ba me nka biem da because me metra se hunu say okay me dominu aba ngege nse ngege do dia na so yi ne papa dia ene asem bi ba na ekobone a ese me voice out enu ti na metra se me hunu se no ye de me din akwose se obi din ye de me din akwose obi din ti metra se na ye fa me din emeka tasuma emiaso se Adwenepahene ye de obi dia be se Adwenepahene din enu ti no metra se na menye din dabi o se me din mamu no na maka bi etisa mo se me koma papa na good me angasa me timo me yire timo me ni tim bia mo enu ti na me Adwenepahene no me yema dia o ne kwa so se woni me ade o back door me no be ade o back door woni me ade e kan se bedwom a me no be ade o bedwom because some of me din ameto social media anka say papa no edwene say Adwenepahene no ne kasa
eka on bia na komam enka sa ansem na Owusu Bempah ko gina na so ndem a obobodin no so Owusu Bempah nim Adwenepahene a eka say ko bobo me din o but me no ehon emfa me ho because me Adwenepahene sa nipa ho sese no me mpesa ade no say dey ho sese nipa me mpe o ka me fradwuma ba ka me da adwene me ho na wo da ye ka no kura kire mo na nti da bia na me ba de no ada wo tena wo ye wanga sa ko he video no denra de obatena ho be ye no wanga sa ati wiye ye ka no kura da kire mo amompe masa enna we are totally wrong. Me catch the pass or camera. I'll fight you. And I would me. You can never stand me. And I'm calling you no be no better stand Adwenepahene. Who don't opportunity? Wimpa opportunity. Make sure ni pan mafia way. Some kwasa seven and no man media and so. And Adwenepahene so. Me catch them. Now papa na ti wono. Masa wo da yire ho. Ye ka no kranche Papa no was ka na mutimi ka no kranche papa na. And I'm the hardest truth actually papa no. Owusu Bempah me catch you say me bompa ye ekonya menim so be wale. O wale a we nyina to betwa. Papa Bempah enne se wotimi wale nne bibia to betwa. Hwe de we a wo kasa na wo ase why mobo. Papa panimu a Nyankopon se kan say enwosra wo so. Owusu Bempah mesrew se unya obi a mepe broni ba eda bro se tuntum fo ma emo wa Adwenepahene mepe broni ba obo ne bra eda bro Ghana. Bema wale a obi ati ma wakwem na woto na wo kasa na nti wo kasa na wo mate wachi no se woni age woto na wudi atem no se woni age na papa ne to no etisabi ko wo ba ate ne chen a kamenya sa akwanya no ye ka no credit kire mu amompe ye ka no kwa ni pa na wa ba na ono na ya asko sempanyi ni ba na ono ko papa no ekodi sa nya mrasem no ene kire ya sabi epia bonten sabi ha okay samu didi obi atem sa ripa kro no eno ko fe ko video ya ka obeta camera mu abe krokro ka obeta camera mu abe krokro sniper na ono eko fi eko yes sa recording no na yas no ono de mu kata so masa mamunye fake mamunye hypocrite me kano kweda kire mu samu kata na yas de so de a ene fi na kro sa me Adwenepahene me dem sa bo me hunu se obedi papa Bempah atem na mo so camera me tim atem rough me fire mo rough me so nkwasasem so me so senfo so obi aboni amon ka kire no so we betra say just 20 minutes and 15 minutes no ka betra fire na yas me ka asma kire we betra abonten just 10 minutes 20 minutes no e obi wo from na wo tan na we be ka asem bi say se meme obi no obi wa asem a meme ni nipa ne wa asem enu ta me be ka asem no na say that means that you are not fighting for the man. That means that you all these people no more fighting my papa no you for your own selfish interest enta mo konto kwa because I fighting my papa na kada na ya asiye no ka be say no enye me ka kire so fighting my papa na kada na ya akokoye na odo no ba bonte no ka be hunu say enye just you have to voice out but over no oh mama fire na yas mama fire na yas na e kan say na yas e na we abusuani na adu beach na ba betena honom oh sa no man fu etem mi ja asole kono sa sem hunu wei etem mi ja asole kono sa sem hunu wei ni sem tan wei etem mi Adwenepahene mi ja asole kono mon kan akure mon kuta bible every day bible asemba mutimi yibi to nchen na wo ye de ko si Ghana amu so beto bu Ghana yi ye no ko tra Ghana konya so a wo ta control Ghana de o betra kan mu ye ho gagai na me mpem kwasasem ene ko mafrim ene mafrim no bi fa ho bai wo fri ene na ko no bi fa ho bai send me mafrim I'm out na dead master nobody can stand Adwenepahene nyesa ma edin a na ayesao but obi power fancy me do mafiri so abashi from say to say me kana kore na kire mo ma promise mo ma delete papa ne videos na afiri ho papa ne videos no ma delete afiri ho pa bia papa ne video mbetena ho ne ene God say thank say ene jawa ni ka say God say thank say thank you God say ene Friday
But time laptop but time studio laptop papa ne video so maye for nanti ko ho ho nyina madireti nyina afiro mpen kwasasem bia na da bio udo bia chi nanti wo ya ade na sa ade ne nya ye nka na maye nka ese aka de kirawo because bio nipa na wo ne ne kono na mean say wo so ne nipa no personal issues wo ne nipa no personal problems ada and not wo ko but you are trying to use the man name to involve. So when you so upon the ade abeko wo ntokwa selfish interest. Na say woni na ya asini asem. Etu woni na ya asini asem dia na ya asakodi anyamra asem na ya asakodi nkwasasem na ya kan dia osem obi fa ya na yas but we will for dia masa ka be forget odwuma ka be catch odwuma mfo so wo yale masa me dem Adwenepahene dia so better social media be din kwasem I will come for you share na we so better kan be to kwa sa nkwa ne o ma no masa mu bi fura mo ye no me tetera na mesre o eyankura bi fu enrum animo sa bi fura mo ye no e kam ko tira kam share to eyankura beef wa mo dabio tamana mo ne agrada akono wa ne ma agrada ko share dem na wotwe tamana mo ne agrada e kontokwa no wa ne timi e ma agrada ko share dem na wotwe o so life na agrada so life Oba life na agrada ba life but Adwenepahene eti ma agrada ko she dem na wotwe me obi no bit must stand me don't try me man try me men ye hypocrite because we are hypocrite we hu the bad side of me we are good at me good sino we are bad at me bad sino nti men try o try me fire mo me ka kire mo nra papa Bempah sa ankofo we nyina no e so forget obi a me ka na ko da kire because me Adwenepahene say what di my temper I will never accept you back in my life. So what di my temper me accept you back in my life biem ne ka asema asan na mosi me dwane you pim memme kutia wo beta pim kutia fa ho di wo tim pim kutia fa ho ni say na wo pim kutia me obi amafo chocho me din na Adwenepahene ko delete video wa beka san kwa asem no say me video am tran be kam ye uni twasni video me papa Bempah picture da so me delete video na me na papa ne picture da so a me praise papa no I've deleted it go and check Beki TV na Adwenepahene TV me hypocrite o ade say papa Bempah e ko yusu me din Adwenepahene na me hunu da say papa ne jira baby bo me din ko pem say asem we say baaye ba audio no papa ne bo akwa ne din audio no papa ne bo akwa da mi say na papa ne ni bo ne kasa but mama mo ye kata so me aso na wo wi ade me din ene be kata ni nguase so na mbe ka asem a wo ba ba attack me mo de me Adwenepahene din e be kata mo nim nguase so a na me ba be ka asem a wo ba ba attack me why me kind of crowd at you want to try to attack me mo ye nkura o eye buo na nipa de ba nipa o eye buo masa o na dabio ya ba mo page a entokwa blam page na be come to my page and watch behind your mic also e wo Beki TV na Adwenepahene TV na mo visa sabio media net so say and na nipa ba ako no I don't have time for that boring and remember boring and remember mutu mo fo me ka che mutu mo fo mu change mo adwene nipa ba ako boring nti ba now o de koto WhatsApp group we group nipa 1k 2k mahwamia enko ba bia me ka kire mo telling the gospel fact because who to me answer life e me kan kwase asem Jimmy Sam ever charge Adwenepahene na fa huni apotam June July enye mani so a Jimmy so life me kan charge Adwenepahene say ena wo se me dwane Africa man yes wo dwane so kwa adwuma wan kwa adwuma o wonim so be kwa adwuma wo taburo kira so wo taburo kira ya kwase buro ni adwuma na wonim say wo be kwa adwuma account 30 minutes 1 hour o me so life da me ka kira me to ya me nim say na me kwa adwuma na say my personal life me to ata so dem pe but me Adwenepahene a professional way as a professional blogger as a professional Adwenepahene asemtia me so life enye video enkota so 6 hours
8 hours 10 hours obi koye bi na wo ka but you are repeating the same thing obi koye the same video ma Adwenepahene ko tell 7 hours na wo ka but also ababa baby it adan na wo ko blame obi why are you not blaming yourself ti me ka no kora nkyerɛ mo eti nipa ene mo na mo a mani pan ka no kora e fa nkyerɛ mo ana se nipa ene mo na mo a mani pan ka no kora fa nkyerɛ mo enough is enough nyo be to de mo video esi my video nna aka kyerɛ mo say asam na app no record na apie no papa no wa fuck it up papa na a big mistake mumusa ke part mumusa eriguchi munim course Adwenepahene me ye na mu kropo no e na mu video no mo na enne na mu no na mo ayebosa no e na mu video no e me Adwenepahene na me ma mu video no because me ana mu di ka send the bre me omo send the bre me na me ntie ana me tro eriguchi ebusa nse bro na abo ahoache be tu obi amasola kwa adwuma o ahoache 430 o me twa na nse no bro ada what be say was king anya no kre na okay sada no problem there asamina na m choke part no wa adwuma me ba no wa adwuma mu musa no ena me ya dai ena o chom se wa pa me wa adwuma mu se nsanam so okay da anase to le tena adwuma me da me so na kwa adwuma musa ke part enra me ne ke part gina afon so almost 2 good hours e ma adwuma manya adwuma me ma break my mind because me am my own boss na me tena ase me ne ke part din komo mumusa no adan to bi no Owusu Bempah nipa no be sa ade no so bi pe papa na se ma nipa no be sa ade no mumusa eriguchi ene kra me na kasa munim how many hours amene omo kasa e na mo ya ka wade asi na ade na asi no enya me Adwenepahene na kam kra ma adwena ankoso me ka na credit that because mo de ade ne si a instead of say mo be research asha ade no say no kre ana enya no kre no adu be achi krampo no eriguchi krampo cho no say enya no kre adu be achi oto no omo cho no po say enya no kram say no kre go and listen kotie nyame akama ho ma tobe o na me Adwenepahene na me mo hu ade no na obetra bonta betra kem abaye na hena me penkwa asem he enko ba bia me ka no kre da kiro chicken chase ko tra McDonald's kura na 2 pounds kura nuru me ka kiro wo sem na be kan no ko tra McDonald's 2 pounds kura nuru me da me ka no kre da kiro say na wa for obuo ene ni die ama ka be sa ba kiro adwene say and I mean you be crab at social media say madwane o bro me nwane yo bro e be na me kwa adwuma o kire wo odo kwa so say na namba be ye ena mba ma me ni atemu ma me di atem nka du ba chi krompo na me atake no ke ka so bi mra bontin po a ke du ba chi na me ka say oye fun but wo akoya betara ka mu nei ma ni atem why are you insulting me adai ena ma ni atem o but wo de wa ba boti be didi matem aden na ayesa aden no ena sa wo ka se wo ye brother esa wo ye brother emi Adwenepahene no senye medina ba mu aka me ka se wo me ka no credit kire wo ne medina ba mu no enu nti because ekoko oto a medina bam tese medin no me peso me process medin na wo da wo process udin me bo a wo process udin na me da me din da me nyai na mo fa medin me covering up oh na papa nim say Adwenepahene no ne kasa o wa bla papa no ene ni pa ne kasa ya to the end no papa ne bo ni pa ne din that means that the man knew the person na on ne kasa nko sa repeat emo ne din tina yas bodan for we na ya ko sampanyi ni ba we asase sa confusion no na se mutu me kana kora kire na mbe kana kora da kire wa obetra kam na gidigidi masa ka da ka kwa bepem ya ja sa ade no okoko so a oba media no so no na yakoko no e wo hodada wo yakoko no e bagaya wo meme koko no e puo me koko no e pu e wiase o me koko no e pu e wiase anu nti no me Adwenepahene no tamu amu copyright issues bayi me I was the same person who came out defend you guys me na mba bonten ebe defend mo
na nka wo krampo no bibi krampo ni a nka Adwenepahene ebia mebra so wa ma backdoor kra na ebia wo ba media nso wa beka wadwene enti okay saa de a enam so meka wadwene simple ye nyina no ye wo media nso but me di matem because so try so be di matem a masa men try saa de ne bi da and try saa de ne bi da because me ye for saa de ne ma me kwan no ye for saa de ne bi e ma me kwan no wo de saa de ba me kwan no de hu mi yie me ka no kwa da kire mo so try pass on the saa de ba me kwan no a hu mi yie nti me make it clear wa ha and feel na ekro Owusu Bempah videos on my platform so I'm going to delete it so Owusu Bempah semba ye twena abo so twena ti twena kon twena ha I will never come out. Nobody should expect me out to that because my say hypocrisy in AI too much. Yen cannot cry for anchiremo. Yen cannot cry for anchiremo. Asema me Adwenepahene meka o back door no. Me baba life abeka. Asema meka o back door no. Me baba life abeka. Ka asemi tias e na me dem penkwa asem na ho de penkwa asem. O penkwa asem na ho de eso nkwa asem so. Why the person ain't quite a no? What I come here video, so what I come here video because I know what just say me translate you know what me translate you comment just over culture say enemy free konum masa now your video I know YouTube na akoto we have video na akoto YouTuber I boso me so a who this kind come papa Bempah na so your video e Facebook na boso me so na wo ji usika who this kind come papa na ya kan asmase ena ma free konum na ma yese no obi fa mo ho be aputu me da so afa obuo se da wo kan ama me am so fa buo ma wo kan okwa da kire wo me Adwenepahene dem so nkwasasem so ubu me amebu betra kan mu bu bom se jata ena kekekekeke na obi se dwane se wo musi nyame a odena awanfo ka tell se me delete video no okay video na me de wa Bempah e picture to so a me president on me delete but me video am team kam de wo be ka chema wo ni twaase ni wo do bi mfa ni jimi mra ha se asiafo me team studio papa Bempah video so come start to delete more crefro now trending issues so wa so kontokwa trending issue o wa meka amanipa atitrofo ahu Adwenepahene na kontokwa keka me da me kono sa o me Adwenepahene de me kono sa nti we de a strong warning and I'm the bremo a strong warning I'm the bremo nobody should involve me e o montokwam me kan dey attem straight because me video a mo sa ankofo no enye mo asem obi ama ase obi aba me video ase 24/7 Christabel J me bona abaso apart from Christabel J and me ba K part me nua ba ngege kwa no nye da bi no ba video ase me nua ba ngege o temi on teni ye enye da bi na ngege ba video ase because according to ngege no open ayas asem etina ayas me na ayas video no ma ase mpo me Adwenepahene me hypocrite eti me no nya obi na be share me video me o me followers o me share me video dada me o me followers a wo da mo angasa mo fo mani enhwe se sa ko no ni pa do se me video but me no me Adwenepahene no etini e ba kopo eti me Adwenepahene no enya afi no bi be ka se ene ma ba media nim ena ai na Adwenepahene no me me boss dada me ne me yere ne ka no ko da kire mo ne nti se wasemba na me kan bia se me so wasemba na kan bia front and back can say minus me cannot credit that chemo me cannot credit that chemo timo akwani metra bonte me jirejina ho me ye na denten me hey me so sad so sa uno bi kan na sa we the video na me ni pa ne kan me share simple as ABC because adia we no na mesua ye cannot credit chemo media no so this time around no ye ma metra me do nipa no nto ye bone kra na esa me kanfo no me kan ko da kire mo Moses samu ni omam nto kwa na do so obi kanwa kanibi obi kanwa na kai anopa ahomache awia anwumra anajo adai social media no mo fanya adepa achievement bay ene mo achieve every media no so ubusami a meto show mu ni oma mo de we ye kan ko da kire ma na wo kwa abra ne betra kam ebe jino na dende na wonya video bi mo bi fa bo so me so wo na wonya sika me fa wo be me fa wonya video a wo fa go to YouTube masa
Don't try me. Oh, try me Adwenepahene. Men knock you out. Kofi Kowu no one dey buy. The word Kofi Kowu. Why not buy social media? And me Adwenepahene am dey buy. Some person try me blah. Me ma knockout. Me ma 1 week. Remember 1 week, only just 2 days. Remember Kofi Kowu. Some video na mo ye na. Call us in free. We free we me nya sao. Da ben won say ma ba sina say me bi fo a. My video na we free o na wa Jimmy o ya kase o ya abo. That means that you don't know how to talk. Unim kasa. Unim how to make beef. Nto bi free. Obi o beef bi a man for free sim bia no. Beef no bogus. Bogus, class 1 beef. Ya pa university o. Ya pa university. Nti mo ata social media so tanti ko de ho. Na agusu ya beef na obi frefresi ma bogus. Me kana kwara kire mo. Mo se samu ni omam. Nti afre number 1 copyright ni ma. Mo tell me that so that afre number 1 say copyright wait. Hey, mamu nyama Adwenepahene men spake. Mamu nyama men spake because I nyama men spake a video na kwan be no I put me off. Na papa Bempah ndabi o memeto me nkwa asole o memeto no meme nkwa asole o se manya odoje ebi da mamenu aba ngege na se papa no ehun do so be wura mi mu na me se ade bi ko na enkoye na me video e dey support ni pa na eno nkira sa Adwenepahene me ye bega o eno nkira sa Adwenepahene me ya sresrefo o eno nkira sa Adwenepahene me tebro tema frɛ obi o ye ene titirofo bi mu akasefo bi na dili o ye ka kire mu yeah, only just 1 video be no 1,000 bags of cement na go baby o yeah kind of quite at mu this time around we are not joking mimi sa no we I am cry beef mami o me filia na to ba kuma so a eno po ya na me yere na ha me yere po na me bremu no me yere ya me kunu ye makuma ye me sraw papa Bempah me sraw me kuru ko ka ma no me se nyehwe ma ba kam ya de eda ma wo mo na me yere akuma to ne yem na we nyina chi no na wo better life nipa na wo di bone no what me aka nipa na di bone o what me aka u be defend nipa no e say ka kire wo callers say ma omo fire nipa na wo callers bu afu a na ma ba bonten e be ka kire du be eche say adete o kasa na yas eye abusuani na yas ye abusuani dia that means wo na wo ku na kasa no unya abusuani nti ye bogus wo na wo ku no enne so fun papa na say the same do be chena no they will come after you nti we ye bogus ye kana kwa chere ma mumpe na we tena bonten na me se udwane ye e na mumpe te me ka chere udwane because me hu be say that dwane so de wadwane to pa we ye be ma na twakote etu ahwoa this is a strong warning so life na bomidin na agro na start we ye be ma twakote a so life na bomidin Adwenepahene na agro na start e hona ka obeto samba when I got a bobo, when I met you say, media no, into Quena Mokono, a young crack, and to call me many. A man for shade is through, a man for Joku or Mosu, a man for the hey, Abusha, didn't Adwenepahene. Over I make a tap send the amount. Tap you do the qua, most of us and this café on it, at the Kogana tap. Per se, or send this café on the Kogana tap. Didn't be here Adwenepahene promo code. No, I don't know about Gumenya discount. Come on. Sa pepe me charge sa dia ya na me pese metan ase ache because ye ne ka se bifu a ye acha no akobe se dia o dia ho ye nche sa o we kura be 2 minutes empu na mo hyehyimu 32 minutes empu na mo hyehyimu 32 minutes empu na mo hyehyimu ti de na ya ase ye no enye eno na se mo fire akora no na akora no hu ade a o ye na enye papa Bempah pacho abekasa fine good but nobody should defend Nayas because poison kwakuku papa no Nayas ne twan tro say ana abrante no ko papa ne fie eno konya na number na adwena ode kasa asen na boko de kwan be ne ba so a ne kunu audio suba ya ne parity postu ye ne kunu audio suba na sai mu ho na kwan be ne ba so abrante de be postu ye ede ekwabe na fa so a na ya timi send ono agasa no document obi a ono agasa na ya sensu ni Jimmy ono documents wo timi postu asend am na ni pana be postu as ada to ho no ma how so wo timi ton na ya so no muso papa na asemo a
na yas no obi otiwe kan okre kan say ke part ene ngege eno mo maka but wo be man de eno abaye bump me ka chiro anya de sampra back na be fire na yas yes sir me Adwenepahene no tiam na so I will fire you me fire cause Facebook book can say beef no me Adwenepahene no say be come no tumu a na monya mu beef enkete no nkra beef no aha a group beef what I say to we kakra na we kakra but me side ne de knockout you can never stand me untumi stand me sa pepepe ene de ene tie eti we warning kase sa ene nkuo no ene kan say abozeke kuo ne sa kuo me ka kuo bi anwo me ka kuo bi anwo me ye neutral me ne me yire ye tewo wo ya ade na se be support one ya ba support o temi busa mo say sa wo so betimi ma ye beef a what ma ka obi a she dem 5 days da Germany ya me ko bi she dem one ne ma me ne papa she fie 5 days omo sumoja agrada na mosimu na agrada akoso many years no wutimi ka agrada she dem da check records no check me records no ansa na waba ma ba beef wutumi nya bi da don't come men stand me because me Adwenepahene no say wo stand me a me bo knockout ena papa Bempah no menya message bi ama obi a obeme pa also be papa Bempah atro me say na yas issue no mama nka ho asem biem me kine clear wa ha na yas issue no mama nka ho asem biem nti papa Bempah wa onkrofo ena atro me aka chem say na yas issue no mo amasem nti mo fa nhyɛ wo se obi di watemu a nipa kro no onyere no ni watempa because se abana ya abusua de a na so mo katakata so de a ena obi die fra bonten ba omonyere mo ni ata because en nkrofo ni nyana obi na otimi di na ya atem seme omotimi eni na ya atem o but obi di ade a nka aboa kwasia nkocho picture de aba wa jimi ena o secret nie ena wenie wa kamba pa me ba life 24 hours a day. And so now ask dear, how many times on by life? Papa Bempah, think twice. Papa Bempah, Adwenepahene say, think twice. Me bompa so be no ba pa. Awale atena ho. Na sa no ma wi nyina to atwa. Abuso am do be sia. Peace out. Me nto aso biem.